Lutua kakachole atamane a lock it we down me recording manan Mike wera naga madano luana honorable Mike atamane a lock man to toile ma lock ki lock ma tika chuer tun dan ma tayare dan ma pare gi ngeni an Mike e kar ma kar ngech aberka a kona wajane balalo meteke beri lo bachore achar yo batisad maron piar ngwen ke wie ke chene na me wachane balalo meteke beri lo bachore ten lok ma wa waje lok man pian jo mano ke tika kel wigi kon ge wajane balalo a ono ge a ke parte mo kenne eto tin na meta mok da joining a chole mage wajane balalo a wek lo bachore aneno warga mana derlo bochoyo angiyo jimi maduong ikum warga man chia meta wach ke dano ma ego chwe kumai kar mo kar ngech netin ana mo tama kona rebo chia ke jo magatika wache balalo wek lo bachore dong ngat mo ke an matege chwin kon mo ne balalo wek lo bachore luor po mage kupe kera ana mo tamma me wachane balalo o wek lo bachole dano maduong bu yare kar mo kar ngech kitiyu ke teb le moy kan ma pat pare koma amo tamma chung aribo chia ke dano amo ne balalo o mete ke ber lo bachole antel balalo bano mete ke ber la del lobo o kate ke tamme piere kene chu wajane balalo wek lo bachole kiene ke tabiara rio meno no ne ana para ngwen donga meta wat kona mogo maleng bot kakachole ene tieno chara karanyim an maiga karipo chia ke kakachole meriamo balalo wenke lo bachole maluk ke kwei lok mala dirlo wajage mala dirlo chwala warga balalo maduongo bieno go kupe kera go chimbora konge wajani ati ke dulla dano ma tiyu ke ge kar mo kar ngech wano bere ke WhatsApp group ma dano ma te yeno dano piara biju ya bero mano wenge mo ne balalo mete ke ber lo bachole an go yele yo mo ke ma papar me mo ne balalo mete ke ber lo bachole dongana waji gi ni ane wangi dong pabetit kitamge ana be loko kaka machara chore kona moko ne balalo o wek lo bachole do ngene tama mar ramo chwer chinjo mokenne dak be ramo yo mo chinjo mokenne bar man tama kona wajne balalo o wek lo bachole kit mara der lo wajo kere ana foyo lo ba go